Neida waka sorkar jela wambena ko le iyi hajrong imi roy ki karkhana kok hapo ke elaka sutnga wad hadin wa neliang ki pajba hapo yakmat yong ka Environment Coordination Committee ECC de pensnyau ki yei percha yong ki ha ki rukom wa pher hadu open man yei lai pajba chisen kamte nikesngi de ki hajar ngut ki paj yong ke elaka de lai tor biangki chapchem u deputy commissioner East Jainte Hills District haklerian open kan mo ya ka sorkar wato upendo pendam sendon ya kitai ki karkhana ko najrong wada chna ya ki percha ya ka an weda bu kile heima ye chaj ikhya ki pajba ya ka lai pajba namo ka rally desdang namo pala weda lai ter usurok ba chaduk ka klerian dewa lai tor chapchem u DC deilang waki plakat wo ben ya ka sorkar jela hajrong iwam mano ko ye dawa yongki u ebuj ki ECC u reading war da ong u le phawitli ki karkhana ko de le ki ya ka CTE consent to establish yo sedang chna ya ka karkhana na ka Meghalaya State Pollution Control Board tangwa kini waro to ki wada dep chna chwa halada ka ain mcha ko ya ki won ki karkhana wo chna chwa dep te yale ya ka CTE we neliang ka sorkar wat hawada tip ko ya inile memle ko iyi wo penchitom ya ki katkam ka ain tang wada perchang pathan ko wo penbiang ya ki kot kisla neite iwa penkhringyat le ya ki wa ka sorkar ong ko wa ki tu ki karkhana ki wa yo CTO consent to operate yi ki wo kre tang wa hadin wa da yo ya ka RTI da chem wa chibon iduna he wa ka sorkar hapok ka chnat kre kam wa pher wa memlai ki katkam ka an hejo ipor le wa da perdi iya khi yong ki pajba le dang embiang ki wa yo bor na ka sorkar ikwa yong i wat ki tu ki wa yo CTO consent to operate le to ukhang khardem we i wa khaddo hi mkwa i ya ki CTE na CTO nei bha ka an le mcha ko wat ka Supreme Court le da batai ko wa ki karkhana wa ma namo ki hazardous industry wam to u e bor wo chna ki hajan ki thau em chnong ki thau wa sa bru we ki bru em ki ka hok wo like ne jakhlia yong karam au kamaman le kam chi benta ka hok wo im da ong u reading war kamte de kentu ya ka sorkar wato uperkhat bha nei bha ka is jaintia nei bha ka yo ko de wa penlang slap katwa kini ki karkhana wan ki penmi ki ya ka le air wa jakhlia carbonic acid kwa daw penman le ya ka wam hoi de u pen em kam hachwa wa penman ya ka lai pajba de em ka yalang wa penman hamadan mo pala kwa de pelai do chairman ke ECC u DH malang we da penman le ya ka yalang hapchem u DC he wanang kong mcha awop sia ki pajba nei daw wa da bon ware ki hapchem u DC da penman le ya ka ya soi pertuj percha ya ki karkhana kok we da yo le e klam na ki katu katni ki wa kan thup na do ki de khot ki ECC ki khon khanro ki manbe manpa yong ki ilaka wa ki vi ki wa de pensnyau ye e we mat yong ki hakipateng katni we da ong ki le warap jor to hakapateng ko dawan hadin wakut ki wakalam neliang udisi u ikhar malki da hiaru o ye kalam hakmat ki pajba dei wa ong u ya kini ki dawa yongki daw pensnyau cha ka sorkar lengba itho wa di ikti da ki de khot ki ECC ha kani kesngi kita mengenai cekaman kesejahteraan san pertut yang bi bar lembaga dan tulisan yang bi wa penyutur kerpan kemabas ye wa jumlah menjauh Konstitusi ini ketahui ini dahir ini kok kami ya tema juga abisam dahir kami ya tema lagi kondisi yang dipakai hajar yang lain pihak apa ini ketahui yang ini lekas pengai kami itu segi ada tiba asnyawa di kanai usharmani ka strong musiang kau em harus san power tadi menurut san power tadi em kok ini setengah ilaka ida hong senang ini untuk ini cuma senang ini kamu terus sebelum nawa rim dah yun di siapa kita menjadi game sepak krim
Make it them salum, you want to chong the book. Don't you chong the madam? Mandu you are getting soaked in the hair of court. You are there, Umbam, the Gumiat, it's hold the tar, then you have a tar, then you took the tapping out, Mandu you are Umiatoba. That you have to do better ones here, and I wanted to deep young or deep young, the Kabamudi, or you are the air was seen what, but see young Ivy. Tenya yon e kejut owadai boy lang ba yong ini factory ko dekar pada i upai pa wisnya bhai em majingkit khle nga khadiak khanai bi nangkong nga to wale luti yoko nga mud ichna kop nangkong chopo elaka sutanga awi ya kenten na wong ko na yanga ong pa me arem mayak hon me yiki pakwa me po ka jingtim hadin na jingya kayong me hilaway yung kanakian tawar na te kwaong yopi initri ko asnya to i cha panbeji hini poye ini amo ngakten yang rim ini dato amajadu wiyale di benta yung upay ba ikwan mentoy ini em ko hapo elang kayong i dan jaisnyo bigane kubor waro wada dia kerku so obla yaki mentoy yo igate ko hawak ini em na perdiyong ki em iwaje itet yung tetsem em wino he i amasis ECC de kali bahai o expert yang pollution o ngudu artelihi awi pi ame elaka yut no pi no to thon tu lene i karya no pi ko kesngap pai ba de pi dia wi karya de hi mo dikok mo kwa ai karpat ini wanaliang yang inang yalam yang sarkar yang i kanmu pi to ublai jiat pi lamba yang upai ba le abdomen hanroi ublai dai ino pi kepor abni perlok yang cerita caliang wes kesi iwan cepok calang naitai ini dekar hijau dekar deca penduk pendam migikuk yang ki khatsan teli naitai naitai dau ki wat ilat uluti wawan yu chnai gikuk ki kenyi gani ge area man ngi berugi wa dang dula jing dang jing stat jan haini thau yo iule gat wangai gat womon ini thau iwa bau belai iwa chang di bemen pamen yang inado menu lamnu wani di kuk di mender riwa u lesi lesangi nado mendu sengi paiba yeng cenderang dap cenderang rengkat wintai cenderang yu penyut no kini kuk magam dong bi paiba Mem jing tip chnong mem jing tip wat tang ye si yang chnong le wole ini kam param te I amit darbar chnong rengkat upa deloi udah tengkanyi nong kitkam apa chnong yang I di bentai ni ikut factory kawar ngarku aklam bun sebuntin dan ni arti bi aklam sebuntin le ngakar pad yang sarkar le wa ong sarkar wa ong mhoi dan din Daliang environment, mohon penjat iklu ikjam, dani mohon penjat ye ikluwa ikluyar. Ti amat nong ijnge iperkat yong I wa iwahele jnge di jingyo yong ti kejat tanma berpi baik ba wahai jingye to wani. Ti amat nong udah perkat jnge iwahe dalia lutigi wi hadu waji wanra ya krimatorium achnong yong I di benta environment. Ta ini por wa ini nang sna kuk ini treat kuk wa no ayuk madi. Waki dang jewani wanra da jingsi hajan achnong yong I. Mapi pai ba nus nyobi. Hajing itu witre kuk ngagar pak yepi hamsnya per yaka ba ikon yong ilaka lei ngakarai warai wapai hani ar wina watmu wichon yoki yokre yong ilok ijor moto yoki yawi imja imlang wa arana cingta yuno ngangai iarai poin nani bayar to atau
Awakta yok-yok ya. Ini percaya. Lalu ini udah dia percaya, dia jelek atau rally udah dia. Kendrayo. Wah ini kok factory. Pada sarkar hile. ICC dang hile percaya ini ke factory. Kendrayo sarkar you know wisni dang pentan ini ikut. TCTE, TCTO iki wikrak kami. Adi mana jing percaya au kru dibenta yang i ame elaka. Lada lebi hata porter siapa ya ka population tu dak ka pares ke lepas dia yapi brang. Dia yapi ding. Dah i bru ni kiwani. Lada tiga oh de po dar hoje, lada tiga de jrong dar hoje. Dah i de PHI ya ki tiar ki batas kut snau. I mana tes ke ustam hoje di. Dah i atun poi ki bru. So kalau erle mesti tu bila tu sih lalu yo kat nawar macam ia cenu tu pun hari. Tanah ini kalau sih jalan yang ini angkat senang bersiang ngaonga. Ya yang tak ke distrik setiap hari kang kau kang. Umbai kelam distrik apa kang. Kang terjadi begini. Nayo baik bang ini. Dasar kali ini mesti cakap konrak. So penrat sem yang istawa baju pajak ubun ulang ni daging sitom yang ipo yang ke ilaka kami banda pare ke ilaka le kanji sendang ya kami ke juk ke depan bini por japsi daya bini ki prana ki udo seperti dua citung kasih pia iyo ile ya kais nyo lagi video ki man ki pinong seperti ya pensi ipo ilaka yang ini poin yang celok ini yang yo ada air gumukun, gumukun. Baru ini baju di anjra beri. Dan start kembali kembali. Dan start kembali ini udah lakukan aku. Nah poin yang celok sisi yang ini nama government tu bahaya kepercayaan yang ini boleh buat yang untuk mencuat.
Đang em đưa xuống rồi. Quang khi belok xong. Xong rồi. Urpari orang ikut itiang udisi, upat ba orang ni kuat itiang udisi. To ipor we deng kong pi ong pi ye le kangat dia teli kidang thang pai ni kok. Bai dia ye le kli pi. To asar ni upai ba la du tu arnium sia. La da belok cha highway jingjak burom ye pi nong elam bat i. Da kuai asar. Plus DC watok lek dedep lek uro. Cagi kok mem kuwit tengah sar. Amo ye ken kuwit. Sar hamba tai. Kok sar dan kuwit. Yang ni upai ba kita kita. Kuwit jadi oksam yang RM guidelines, RM protocol, sistem na kang no barakat. City, RJE de oxygen ngering meneseni, henry penni, yazo carbon dioxide, wakta yakwat yakya yongi. Bala kadoro klam nolate, kerpatu deputy commissioner yongi ikarnoki, wiksemu yana langkor wikit kyau, wikner yakti timul titiriang yango, wiu iya jingkersana pura, sara kerpade pi, ladem hino tha, arhoi thol ni penskembi, ENOC, iwa ikok factory dirang bachnong. You are not ready for the redressal of these issues of coke factories in East Jaintia Hills. I'm afraid that in the near future, we either have to resort to violence or forces or shifting of people's residence place. And if we shift, would you like to shift from this place? Never. If we shift, what if we shift? The government should be responsible in arranging residential places for all the people of East Jaintia Hills. But though, if you are ready with that as well, we are telling you that we are not going to leave this place, but we are going to put so much pressure on you to cease the working of coke factories. Children dying in the world because of pollution. And the recent statistics published by UNICEF that India is becoming the 26th rank, that children are extremely exposed at high risk of air pollution. The government giving permission to establish coke plants in the Elika is highly condemnable. We the children, we have a right to breathe fresh and clean air. We the children, we have a right to live in the healthy environment, which is also a fundamental right of every child, that no one can take this right from us. Yes. We want to live and grow old like all of you. But if coke plants are allowed to be established in and near human habitation area, it's no less
than you killing us. And you want to take away our future. We, the children, we don't deserve to live our life in an unhealthy environment, as we did not do anything. Lada wan ki bruci apply ke SWA, apply ke Islam, de biang dia kot ke Islam. Dong gi de kot Islam gi wa, de biang dia ke NUC, de biang dia ke NUC Doloi de Snong. De mut ke NUC yang ki rambak Snong, wa ke NUC yang ki Doloi ke mut tan bor bara. De jimut ngir ki khang to yo gi NUC nak Snong, wa ka nak ki Doloi. Kete to jubat do sarkar. Ngahong lagi mesti orang ramat Snong withdraw ki NUC. Yoi, orang yang withdraw ki NUC. Hatu keserkar snap mau ngai komo yo biu keserkar yo ngut yo ipreng ka. Orang ada bang itu sekilam bersih orang ramat Snong withdraw NUC, orang aktif ramat Snong withdraw NUC. Halorik kendor biang. Elekar withdraw NUC halor kendor biang. Pai ya biyo ha yo bi angoi prem yo inok sensara bor dan le tadi tadi parlemen pun berkat dan bun beri dekat ni ngakai ngira yo snow ya kita di pen snow jongki nak yang ke inong song jaga lakas tunang kadi kita ba nak yang jongki nak administration route in certain snow ya kini ke baro kata sokal nampak le kemudian kam cukup orang kerpat yang di namun dikat di dalam yang kini kali ban ai tak tu kan ni di thor rumah nang ba kalau officially nama karali kan long tanggawi ke lom bre gomne man snow andre dan kam di jingha officially nang ba ilaban forward per sekomen te pagba subhaban nilai dari jajai ke besibon nak jajai yang piru bro kubjur kum hangni ke por bagi ke covid situation ngasih meni kabu batin ya kuster ha kata nundan nono jinja ka ba tai juga dikia tengah try hamdan eban besibon nak kelai lu nado tabaji mustaq ka tung ditip jana ke staging keren bahado juga bahado kalau Pesno ikai bila pesno hagi jinto ajung ti baro pada kalian jangan ada designation in forward performance bahkan le barang kam sebelah sibo ne kumunong yalam balang hagi ne por nga kren de beslor rengkat bat kinong yalam jong ibaro kibedang ki hagi ne kam ban punki ban yalum ya pi kumupat ba da ka wei kasur lata ka sarkar kamle kum ki kun chongke elaka ngin sami daga bor banle yakini ki cook factory rafti Kubesubon sar leba chongke daga memorandum kabanini ay kate nagabentapan pentula yakita ki city baki city o kibadan hapo chongke elaka kubesubon